Menteri Ketenat Kamrep ke Sorkar Jela ba Bante Dorling do ula pentep ba Ketenat Kamrep ke Sorkar Jela kan thau do ke Yoshipor ni ke Wholesale Market High Interstate Bus Terminal Mawiong rem banyarap ikinong rep bakinyo lan penyak yo ki marep ki jongki khamtam ki bawan nak thai libhoi haba keren siglat thai ke bor harin ke jingwan jurep ya kan ye jaka ke bade jong Ketenat Transport ulong hadin ba ke jingwan jingo iki katu kan ni ki jaka ki ban penlong ya ki kum ki yo delang usngo ba kinong rep ke thai libhoi ru ki don kam ya ke yo ke ban long kum ka pick up point ya ki marep nakani ke jaka nakaliang umeli kamulai ba piti sokme ulah kentu ya Ketenat Kamrep banirap pisai kinogrep kata ka wei kalungi yang marsan hajar tengka kani ke jing ai jumut ke jong u kalong banirap ikinogrep hakum kani ke por ke jing khangdam hakaba kin sem sitam ban pinya iyo ya ki marep ki jongki susu ulah ai kublei ru yo menteri ubala sem yak stinja masnai ki yo delang nakabanta kinogrep nakaliang urang ba snong kamulai Mawiong rem uba rm mukhem ulong ba kani ke jingtmu ke Sorkar Jela leng ba Ketenat Kamrep kanlong ke jingmentoi kinong rep khnang ba kin yo kamai keji bat ban penyak yo ki marep ban lait nak ba susep ai bat put kai kiwi ki balai don lang ha kani ke jinglet jurep ya ka ISBT ki kentup yo video ba PT pasa ki bor pulet ki rang ba ki officer Ketenat Agriculture bat horticulture ke Sorkar Jela tengi na kaliang kesenang niyo jingtip nen janmi ngim simlayo pat akala ban siong komiti mar bakasulong ka jingtip nang baka telefon call tekum tangi la ya keren bat I minister krong ba ikerpa pana kaliang jang Sorkar kan yang ida ka jingthok nang ba ngirung inyo ban ya keren sani ba hasnong ya kai ka badai ban le bat hakunur kom bangin ya penbek dak ba ya trilang bat ka Sorkar ngai skam ba ke kam barok kenong ki ba ya baik ya inti nak menta ka jing bahai jong kasnong ka tha bat nak menta ka jing yo baru jong ke Sorkar ban pentulun ya kene kam kum kene bor badan kene ka klam jong COVID-19 nomor bang yang ongi tu mantang kemudian di lawan baik lawan jengol kuih dan kuih ke cakap Mawiong tam khapsat bat berkat dekat benang bon ki yo belang tam ki wholesale market belum penca dropping point kediaman jadi bagi gol tiet menjadi bagi mahajan bagi nak bentar ya ini marap cumi digani ke dioi ke cakap ke yang tak ketika mana nanti dia sulung betang makin warna ai kama ini baik lupa bagi mahajan nilai long bagi sesuatu kit mengenai kemenra syabar juga state ini kadai baik dalam bentaban kit syabar juga state kat tu kan ni ke Bandung apa is hasil namar ke ba long affected menta kadai apa is hasil itu kita di nong racungi shawai dalam kumno ru beli kidang yo hibania kan yang bentrai kat kota kat kum kajing penbaik kat district competition hak itu kecakah respected area mah district tenrai kanepat kadai kawai nak benta ka jaka ka bang mila ban kater kamtam begini ki senong di bawah standard boy ki nongrap ki ba margin standard boy di bawah bandi mata ban selong di bakinum ban selong bakinum dan kam ban su krui ru mut koi ki senong ki ban baik we arngut ban inbol kini keren lupa kini pun baik lupa bat kini ki mahajan ki ban selong kumbang ila yoi ki dan kumbang aksan dan lai fungut ki bat hit bakin sibun mut ki bapha baik dan supply baik sabar setiap kata kadai ke bang ni perkat ini ke cakap kalau biang nak sedang insule tangam ta ban suan ra ban subu mut kala irap kala dei ke jengker kuna mata ki nong rap juni ya ban subu hapo lum tembolong mentangin api ka ni ke sipausi temu nong rap juni kala ya bat na kaliang ke jong wa ini ke kam sedang no andai tang hai mut hawe sedang pelai na dapat peniat kamar rap juni kam ke biang ke cakap temu kini pila stu ke dei ke ISBT terminus bus ni ong dai ke ban mata kali ki bus ki wan na bar state ki dei interstate you kam dei na ka benta ka you murap andai nak benta ka relief jong murap sipor ni mut pelong andai ban pelong permanen kata kam don i jing thu na yang juga Sorkar kejuan di ihi kelong nak benta ka jibit-jibiang ka badai jong pai ba jong ka jong jelahi brok sama ka jing thu jong i men hak ni ka jaka na mata ka wholesale market teto ka di jing bahahi nam ta ginong rap inde tang ka we kelong ba melaikan men ya nak badan kam menta kelong nak yang jong director jong ka agriculture hab laman ho istisha
orang bak senang sekretari senang jangka jang Mawiong rim ban petip ya jing temu hadin bade nang ta bade nak liang jok senang bisa syong sepakat ya kaban le nak ikut kedor kaman le itu ka benda ka ban nak liang juga ka bang konsen ha mentang pelong bang so komen wan minister lapan sko meneh pim pedan meneh ti mana kalian jungi mentangi nak kalian jong minister tulistam bandit mata ya ki yau delang lakade mata kalau kamu mulai lakade hapo jong ka jelahi berokoi dan ingin dia market mata kade lockdown mata lagi total lockdown sa curfew mata ka benda ka jingnya kelong mata long ba syanu kinong rep kin penyak mata kelong ya kadap kariang laude kubi laude kajor laude pan laude nu syanu kinong rep kin penyak sim duksa na hang ni ka jaka bayangi mata kin wan mata ki nongrep borok ki nongrep kin wan kelong ya kaban penhap ya ki mar ki mata juki hang ni to ki maki wholesale mahade kin khet mahani kadi wholesale kam de kadi tilang ni kin khet maka jikri babi mata hadim la khet desa do penyan bro India mata kadi partial lockdown dan ki benta India ro kadi total lockdown ki jikli mata hadim la thep ki mahajan gla khet mata yang nang ni seno kin penyan ki kata kadi wei ba haban perkhat ba iso komen mata nak yang jongka Department of Agriculture adan district shop sa borok hoy district dan borok hoy dan ke ofsa district ofsa gitu ini mentang atau kementang bahasa kini district ofsa tangkat bagi video mentakin akses mentakan no gedong rem adin akses menta nak yang jong minister untuk mentang dekat ofsa kalau Krishna kaplan dan nak yang jong ka agriculture ki sanajar way nongrep sanajar way nongrep kanu mata kalong bagi kanu kapikan bol expenditure kanu kapisakan bol yang sini berapa ini bagai di mata masa kalong ba kita mata nongrep ulah kucing ya dan pisau curudan kaum dan udan dan sedang pisam dan tiga kan sorkar mata dak kelap anak san hajar mata way nongrep kuwi gayeng on way nongrep ya kamu katakan lo kejiru bakrau nak mata jong na mata ki nongrep aku kalau benak liang jong kalau benak liang jong KDP komisioner jong borok kejela ndai ban pensidom ya ki nongrep ba kesus nei bah mak di nongkendong kisu tu nongkendong kalau hapo madan po fil teng ini pulit ya trip mata ki nongrep teng kriminal ki ben ki pisau ki bom kenjat kini katai di gumdong tu kita susah met bah tang balai tu mati ki benda tu kam kamlong teng beli gambar hapo surat nongrep usah torsor lah jingkat pa dengan kalong di komisi buat SP jong barok haban tik ya bagi nongrep ni kemudian ban haras hapong mentai gini ki polis personal ke bedan hapo yo hapo anti wat pensitam kalong ni nongrep wat harassment wat apa yang tentang beristan aku pun isu mereka kalong bangin iPass ini kali nongrep kata kapas mendapat ya kapas lek oman kan ki kumpul lo matang susun ai bah nongrep namar balai namar kalong bah rasa haras ke sistem kata tinggi kuat ke message juga kalong baka sorkar hap sukia bagi nongrep ada di kepor ni ombah hapo jelaji bon nongrep ada di merap hani kepola no bani harap ngiton kami ke plan mas depan ko biang jeng 4 jelaji